الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abalikum okutugwa mimbali guno mwena mwena buli omu yali era buli omu mu kitiibwa kye Allah kye yamuwa ndo kutwala omukisa guno okubalamusaaku nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twagana n'olwaleero n'omusomo oba n'okweidukanya nsobi abantu abasinga obungi gye bakola ate bagiraga ddalira babona nga ntono oba kabe kasinge n'omuntu ali bakutegera nti alina omusango gwakoze ewa Allah subhanahu wa ta'ala, era yali bakutegera nti Allah ayida kumuvunaana olwekyo kyakoze. N'ensobi eyo abantu gye bakola n'okuba nti omuntu akola ensobi yajegaana oba yakola ensobi yagigaamu owundi atagikoze, oba yakola ensobi yamalayo yagivaamu yakirekamu abandi bakigwamu, yakola olukwe iwe otabaire mutuufu kubanga okola ensobi eyo wagikola olwokuba nti ole akusendesende. Ensobi eyo nene era abantu bangi bagikola yaleeta obuzibu mu society. Ereese obuzibu mu maka, abasaada bayawukana ne bakazi baibwe n'abakazi bayawukana ne baiba baibwe. Ereese obuvuyo mu mizigiti gyaife, ereese obuzibu mu byalo byaife, ereese obuzibu ni mu iwanga lyona lyona ng'omuntu akola ensobi yamala yajegaana oba omuntu akola ensobi yagigaamu owundi atagikoze. Ekintu kino ni mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala akyogeraku ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim wa man yaksibu khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. wa man yaksibu khati'atan aw ithma thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina. Allah subhanahu wa ta'ala ayogera ku muntu oyo nti omuntu yena akoze ensobi oba akoze ekisobyo kyona kyona ate n'amala n'akyegaana n'akigaamu omuntu owundi, omuntu ono ayida kubanga akoze ensobi ey'amaanyi era Allah subhanahu wa ta'ala gyali kujja okuvaako abe nga amukangayivula aba akoze ensobi nene. Aye abantu bangi tuyida twagigayalirira twakitwala nga kyalubalaato. Ekintu kino tikyasaawo eno yonka wabula kyavaira. Era obona shaitan n'omwana Adamu, shaitani n'omulimu gwekola hagati w'omuntu eida nga Mungu bwajogera ku surati al-Hashr ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim kamathali shaitan idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin fakana aqibatahuma annahuma fi an-nari khalidaini fiha. Allah subhanahu wa ta'ala atwairaku agati w'omuntu ni shaitan nti shaitan eida yakulaganga eri mukwano gwo era yakwendeza ebirungi era ekwendeze obe wa mulembe. Aye olumala okuba nti ikfur era yakusendasenda wakafuala falamma kafara bw'omala okukafuala qala inni bari'un minka ng'ekwegaana nkwati nze ndigala niiwe nze tikola ebyo nze inni akhafu Allah rabbal alamin nze ntya Katonda omulezi w'ebitonde byonna byona. Yabanga nekusendesende idi yalowooza nti oidi yakulowoozesa nti shaitani mukwano gwo ate nga kumpi n'asinga okuba omulabewo asinga okuba ow'amaanyi. So fakana aqibatahuma Mungu kunkomerero iwe gwe basendesendye nere shaitani kusendesendye mwabanga fakana aqibatahuma annahuma fi nnari khalidaini fiha mwembiriri muli kujja kuingira omuliro ate mubeemu khalidaini fiha nga mujja kuguba mu lubeerera eyo n'empeera y'abantu abalaaza amaanya. So shaitani ebenga ekoze omusango ogw'okuba nga eri kusendasenda ate weena waakola omusango ogw'okuba nti ogiikiriza wagifuula mukwano gwo Mungu yabata mu muliro mwembiriri. So embeera eyo eriwo. Ekina example yonka era abamanyi boogera ku ayo yetuva okwogera ku surat al-Hashr agati ekyaliwo wagati w'omusaada eyali omusosodoti mu babani Israel bamweta rahib the monk mu luzungu.
omusaadha oyo yali mutya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani ya musenda senda ya mulaga nga mukwano gwayo kunkomerero omusaadha yagwa mu nsobi eyali atya Mungu subhanahu wa ta'ala yaje okumaliriza nga akafuwaire. Kuba shaitani yakola ki? Shaitani yajja yakoba abavubuka abaali abasatu nga bali kujja mu jihad balini mwanina waibwe omulungi ino. Yajja yakoba bali nga bali kwenda kujja mu jihad bakuba nti tukulekaga mwanina yo ifeno ate muwala mulungi ate muwala batunamulekera mu kyalo muno baida kumwonona ate bwe tunaja naye tumanya yinza okufiirayo bayikirizaganya bamutwale w'omusaadha we n'abamukuume. Kuba gwe bali kulowooza nti nomulungi naida okumukuuma omuwala ono taida kumutuusa ku bulabe bona bona. Kunkomerero shaitani yajja yasendasenda omusaadha ono paka omusaadha okujja okumaliriza nga agaire omuwala enda. Bwamala okuzaala omwana shaitani yajjayo omusajja amukuba nti joyita omwana oyo kubanga abantu bajja kunenya iwe oli muntu mukulu oli mutya wa Allah kijja kuboneka kya nti wazaalira omwana ow'obwenzi. Bwemala yajja amukuba nti bw'onayita omwana omukazi taidda kuyikiriza bayite bombiriri okubikayikana ng'omusaadha akoze emisango esatu. Akoze omusango gw'obwenzi, akoze omusango gw'okuyita omwana, akoze omusango ogw'okuyita omukazi. Shaitani yajja mu maiso yamukuba nti saawa eno nkukobera okukuwonya amazambi agasatu osigayiza ekintu kirala kubanga oto omutwe gwo wansi onvunamire nze nkuwonya ebizibu ebyo. Omusaadha yayikiriza ebigambo bya shaitani yata omutwe gwo wansi yavunamira shaitani. Kunkomerero aya nokwika okutukobera ebintu ebyo kamathali shaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Kali twegendereze mikwano gyo gyolinajo ayinza okukulaga wano nga mukwano gwo aye nga ali kwenda kukusuula mu nsobi, ali kwenda ove ku mulamwa, ali kwenda ove ku swala, ali kwenda ove ku by'obusiraamu kyokka aye nga nali kuyida nga ali kulaga nga ni mukwano gwo asinga okuba omulungi. Eri example ndala gyenda okusembyayo nayo ne example eya Sayyidina Yusuf alayhi salam mukama waife nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala gwe bayitanga Yusufu eyali omuvubuka omulungi ino. Kiswa mpanvu ndaku abatubuliisa musobola okujja mwagisomako mu surati Yusuf. Ayi kyendi kwenda muni kino nti Yusuf baganda bamala okumusuulayo yalondebwa n'abantu abaali ab'ebbeeyi amaka ag'ebbeeyi. Omusaadha n'omukyala bagema omwana ono bajja naye yakulira eka. Bwakulira ewaibwe omukyala mwene makaago yegomba Sayyidina Yusuf alayhi salam olw'obulungi Allah bwe yali amuwaire yamwegomba. Yayenda asuule Yusufu mu nsobi eyo. Warawadatuhu lati huwa fi baitiha an nafsihi. Allah ni watuwaira ku Sayyidina Yusuf n'omukyalo oyo. Omukyalo ono yamwenda mwene yamwegwaniza. Waghallaqatil abwab. Omukyala yaggalawo n'emiryango gyona gyona. Ekitegeeza nti enumba yali nene oba enumba yaliko emiryango mingi aye yaggalawo emiryango olw'ensonga ibiri. Ensonga esooka nti Yusufu atageza kulumuka abenga ekikolwa akikola n'ekyokubiri bw'abaawo yena ali kwenda okuyida okuyingira mu numba atayingira kuba ajja kwagana nga emiryango migali. Waghallaqatil abwab. Yaggalawo emiryango gyona yakoba nti haitalaka nkwegayire obayire ki tobona. Mu butuufu Sayyidina Yusuf kala maadha Allah yaloba ati tisobola kukikola innahu rabbi ahsana mathwaya tisobola kukikola kubanga mukama wange ono andeze mukama wange tisobola kubanga amutyobola kubanga nganingirira amakage kubanga nsobya ku mukyala we. Yusufu yabanga afuusa omusaadde omutukuvu atayenda kubanga ingira mu nsobye. Aye omukyala Yusufu bwabonanga embeera ejja kwonooneka wastabaqa albab balumuka Yusufu alumuka n'omukyala yamubinga nga bali kujeeri y'omulyango. Wa alfaya sayyidaha lada albab. Tabugaidira bayagana mwene maka nga ye n'atuusa ali mulyango. Ng'omukyala akoba nti hajaza man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adhabun alim.
ojja kukola otya, ono ojja kumuwaaki, ojja kumubonereza otya, oyo ali kwenda okuba nga asobya ku mukyalawo, ali kwenda okuba nga ate akabi ku mukyalawo, okutolako okuba nga omubonyaabonya ku nsi kuno, oba okuba nga omuwa ebibonerezo ebisinga okuba ebyamaanyi. Obuno omukyalo ono omusango naye ni mwene musango ayali kugwegana saawa eno, ali kuguta ku Yusufu, Sayyidina Yusufu nayenze okuba nga amusuula mu nsobi, kyokka nga ate mwene neyayenda Yusufu alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala okuwonya Sayyidina Yusuf alayhi salam yayogeza eyali awo, wa shahida shahidun min ahliha, galiwo eyali mu bantu b'omukyalo ono nga wa family y'omukyalo oyo na Mungu ni mwabikiza Sayyidina Yusuf yawona omusango ogwo ogw'okubanga babe bamutaire ku ekigambo ekikoba nti nabe ali kwenda omukyala. Ate bamanyi batukuba nti yalina mwana muto nga tayogera, aye Mungu yamwogeza mu kaseera ako. Omwana yakoba nti mulingirire olugoye lwa Yusufu, bwe lunaabanga luyuze inuma aida kubanga mukyala nayenze nga Yusufu wa mazima. Olugoye bwe munalwagana nga luyuzike mu maiso, kitegeeza nti omukyala wa mazima, Yusufu n'omulimba nabe ali kwenda omukyala. Kunkomerero bajja okubona olugoye okujja okululinga ku kamisi ya Yusufu ng'eyuzike inuma, amazima geyoleka, abantu bategeera nti omukyala ono yayenda Yusufu alayhi salam. Abantu ab'ekikecho bangi abali kwenda bakusuule mu nsobi eyo waimwe, amaka mangi gasanswike. Omusaada yayawukana ni mukyala we ayinga galiwo olugambo olwaidyewo gaggati. Oli yalowooza nti alikola omusaada nti mukyala woyo yo walowooza oti alikobera bituufu, mukyala woyo yali ati atambula ati. Kunkomerero wajja okukyagaana nga oli sitina kituufu. Oluisi bajja bakobera mukyala yakwati balali ati aye nga kyali kwenda mwawukane. So abantu beetaga okwegendereza, abantu betuli kuwangala nabo mu maka gaife, betuli kuwangala nabo mirimu gyaife, betuli kuwangala nabo yona yetuba. Omuntu ayinza okuba nga shayitaani yamutya ime ku mutwe, ali kwenda mwawukane nga bwe mukolera agalala, ali kwenda mwawukane ni mukyalawo, ali kwenda mwawukane ni balo, ali kwenda mwawukane mu society, mu muzigiti mukubagane, mu district mukubagane, mu busiramu mukubagane. Ate nga mu busiramu uli kukyagana saawa eno nga kiri ino bayagana abantu nga buli omu ali kugamba mwine, buli omu ali kwogera bire, aye nga galiwo key player gali kuzaana omuzaano gwogwo. N'olwekyo nga tumaliriza, iwe gwe bali kuleetera story da mukazi wo, gwe bali kuleetera story da balo, gwe bali kuleetera story mu muzigiti gyaimwe, galiwo kaida ndala esobola okutulaga ebizibu ebyo byona ng'omaze okuwuliriza kino. Allah subhanahu wa ta'ala kyatukoba mu Qur'an, ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Imwe abayikiriza mwegenderezenga ensonga, olatavere nakukobera amawulire noja nota ku social media nogasansanya gotategere ku mutena magulu, olatede nakukobera ati mukazi wo mwenzi era yana mwagene mu kifo gundi noja nokuba mukazi, olata jana kukobera ati balo mwenzi atambula ati noja nosibwa migugujo mbugonzeka negolo leka anobe. No, fatabayyanu, soka wetegerezenga, kubanga bwobanga tuwetegereza antusibu qauman bijahala, oida kujja okuba omukazi, oida kunova, muida kutabuka mu musigiti, kunkomerero fatusubihu ala ma fa'altum nadimin, ojo okwejusanga kye wakoze wakikoze mu butanwa, era gwe wakubye tiyabaire mutufu wakukuba, gwe wavumye tiyabaire mutufu wakuvuma, gwe watyobweire tiyabaire mutufu wakutyoboola, gwe wayogeireku tiyabaire mutufu wakubanga omwogeraku, kubanga galiwo yakizaine buzaanye. N'olwekyo abasiraamu, n'olwekyo abantu balamu mwena buli omu yali, buli omu abenga yegenderezanga ensonga eyo, kubanga abantu betuwangala nabo agalala balina ebizibu byaibwe bingi. Olwisi nga ali kwenda kusula busule mu nsobi, abantu bakuwayeku nti wagwa mu nsobi wakuba, bakuwayeku nti wagwa mu nsobi wavuma, bakuwayeku bibajja okuwayaku byona, olwisi bajja bakusibe n'okusiba, aye nga ate singa wali wetegereza tuwali tuse mu mbeero tineeyo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.